waze nushika ku mwana muto nzabona abakobwa bino ngiyo agiye kwambika fiance urupeta ngo azapfuka tiyagira umukobwa munyamurengo uzopfukamira umuntu ngo agiye kumwambika urupeta rero n'abahungu ngo azapfuka nitubona umuhungu w'umunyamurenge apfukamiye umukobwa kamubona gutya kamubona jewe sinzirirwa mvuga ngo turaja mu mwuka nzomubwira ngo sha ufite abadayimoni cyangwa tugukubita kuraramya satani ku manywa tibaza apfukamira umuntu uzugira ngo niki cyatumye Moridekayi yanze gupfukamira Haman takindi cyacaba iyo pfukame bibiri zo ngo nta wundi muntu wo gupfukamirwa nguretse Imana. Haleluya! Tugomba gupfukamira umuntu hara n'umuntu nafata umuntu ngo pfukama tugapfukame uzomureka kurasa uzomubwira ngo uzazamura amaboko gusuka ati hakindu ufite ariko mujare ya mwikaho niho bazabatinda neza usarire gikawiri haruguru iwacu yari yabasaza n'abantu bataza bahinga hano ni yabakozi b'Imana batuzuye umwuka ndagira ngo kuko bikoza mbo nose kwa abantu bose bazama bikoza mu ikarisi miniti 2 indi minita yose 5 murongo wa 13 ndifuza ko umuntu yansomera abanga mu Umunyu w'isi ese umunyu ukayuka zaryoshwa niki muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa niki ntacyo uwo ukimaze nkeretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. umurongo wa 14 muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Imana iguha umugisha. Natekereje kubaganirira ayo magambo abiri. Ijambo rivuga ngo muri umunyu w'isi. Ijambo rya kabiri n'aya magambo abiri gusa mvuga nkaba ndashoje kubera umwanya. Muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi timushobora kwihisha. Uko ngiye gusoza nishimiye kubona madame uriya mubyeyi uri hariya hirya muri kwe Espoir na abantu twabanye nabo cyane imyaka myinshi byose twabanye n'aba bazehe twarabanye mu rusengero rumwe umugabo we n'inshuti yanjye nawe ndamwishimiye cyane. Imana yamwijuru mu mpero umugisha. Muri umunyu w'isi. Cya kabiri muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Umudugudu ni ikintu kinini niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo tushobora kwihisha. Mfite iminota 20 nashimye mu 5 asigaye 15. Bagiye gutegura muno ejo tuzasenga no mukanya turasenga mu gitaramo caveye reka dukoresha iyo ngiyo. Hari umugabo w'umunyamerika yarapfuye yitwaga mbari Miles Monroe. Miles Monroe izina byabo ntiwabyibuka sinzi mbari wa Monroe se gutya umudokiteri yaravuze ngo Imana ngire mu muntu mu ijuru niyo twavuye ntabwo twavuye muri famiye ntabwo twaje tuvuye jende umuziga mvuye kwa mama na muzehe oya na Bibiliya ni kwizivuga ngo ntabwo twabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore. Iwe azavuga yaravuze ngo twavuye mu ijuru niko azavuga
ngo tuviriya mu ijuru. Yarapfuye, yanditse ibitabo byishagira n'inyigisho zikomeye cyane kuri YouTube. Ngo Imana ngiriya mu ijuru ija kuturekura, ngo yaradupakiye, ngo iradupakira, ngo umuntu wese ngo yama imwuzuza, ngo iragize kumwuzuza, ngo iramwohereza. Habe n'umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kera kose ngo umuntu yarari hehe, ngo isi n'ijuru ngo bitari byabaho. Nukuvuga ngo nabantu bose ga, ngo umuririmbyi amasubiza igitero shefu, ngo umuntu ngo yari mu mugambi w'Imana, ngo kandi ibyishimo by'Imana ngo kwari ukuzabana n'umuntu yaremye. Umuntu rero Imana iramupakira neza, ngo imare irapfundikira, ngo iramwohereza, ngo imwohereza ku isi kugira ngo abashe gukoresha ubwo bubasha ibyo yatekerewe. Nta nugura inyungu z'itorero, kuko itorero tiraricuruza, dufungura ino kanisa twari tuzi kuzovuga n'umugambi wo kurifungura na Yesu ntiyarabizi, ariko wewe wari mu mugambi w'Imana. Nukuvuga ngo waje hano muri gahunda nk'iyazanye Yesu. Ugomba gukora iby'Imana yakuremeye, kuko Imana ntabwo wabayeho kubw'impanuka, uri muri porogaramu y'Imana. Haleluya. Kandi Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntiyakagire uzogusuzugura, ngo ube icyitegererezo cy'abizera. Yamamubwira ngo mu byo uvuga ngo no mu ngeso zawe uri umuntu w'agaciro gakomeye. Hari umuperezida wo mu Rwanda aravuga ngo mwiha agaciro. Ugomba kwiha agaciro, kuko Imana yonyine yo mu ijuru niyo yaguhaye agaciro. Uzi ukuntu Imana yaguhaye agaciro? Bibiliya ivuga ngo Imana ngo yemeye ngo ko turemwa ngo mu shusho yande, mu shusho yayo, ukani ngiduhumekera mu mwuka wayo muri twe. Ntabwo tumeze nk'inka, ntabwo tumeze nk'ibipfura, ntabwo tumeze nk'indogobe, ntabwo tumeze nk'ipunda, ntabwo tumeze nk'inkoko. Nta kindi kintu cyitwa umuntu, ntacu. Uri umuntu, kandi icyo bita umuntu ni igisobanuro cy'uko uri hejuru y'ibintu byose. Umuntu ni umutegetsi, nta kintu na kimwe cyitwa umutegetsi. Imana iri mu muntu yaramubwira ngo nguhaye gutwara ibintu byose, ngo ibikururuka, ibigendesha amaguru ane, ibiri mu nyanja, ngo n'ibiguruka mu kirere. Uri umutegetsi. Reka tugaruke kuri iri jambo dusoza. Ijambo bita umunyu. Hari ibintu bitatu umunyu uzi ukora. Kimwe, umunyu uzi utinze ibintu kubora. Iyo babaza uruhu, izi mpu bazakoramo zino nkweto za kwiri, bafata umunyu bakawusiga mu mpu, bakama basige umunyu mwinshi hejuru y'uruhu, bakarwubura gutya. Hanyuma bagafata urundi ruhu bagashiraho ibyunyu byinshi bakubika hejuru ya rwa urundi bagashiraho imyunyu hejuru bakubika hejuru. Iyo umunyu uri mwinshi hagati ya zampu ntabwo zibora, zizinuka ariko ntizazibora, zitinda zaroha zikuma, kamyi kuzura bakazipakira, bakazijana bakazifunga muri kontineri. Kontineri amara kuyifunga, iyo bazakura zakwire ni mu Butaliyani. Tuzamama ngo yambaye ngo kwire ya Italy nizampo zinkazi wanyu. Izi wacu kugira ngo rutabora bazama barushingira imambo bakarureka bakarwanika iminsi myinshi, ariko ziriya izi zakwire ntibaza bazanika. Kugira ngo zitabora rero nukuzisiga umunyu mwinshi, hanyuma bakazirunda bakazohereza. Umunyu uzurinda ikintu kubora. Kindi kintu cyakabiri umunyu uzukora, uzuryosha ibintu birura bikaryoha. Umunyu. Ikindi kintu cya gatatu, umunyu tuzi ukorera ku bwinshi.
urashobora guteka agasafuriya kuzuye imboga waje gushiramo umunyu ugafata mu ntoki zibiri ukamenjagira gutya ariko washika muri za mboga ukamusandara zose zikaryoha ntabwo ukorera ku bwinshi muri quantity muri ese ni quantity ni gake gusa hano Yesu yaravuga rero abwira abantu arabwira ngo mwebwe haleluya yamabwira ngo mwebwe uri igisubizo uri umuti wewe ni dawa uri umuti ukiza gupfa ukiza kubora uri umuti wowe uri umuti kubera kutabizi rero uza wigira nk'urupfu iyo umuntu gatari umuti aba ari ingwara aba ari ikindi kintu tubizi ko uri umuti uri igisubizo abaswere zabo ngo we ni suluhisho nico uri igisubizo we ni suluhisho uri igisubizo bishop uri igisubizo pastor uri igisubizo abantu aho kugira ngo babe ibisubizo babaye ibibazo babaye ingorane babaye intambara babaye ibyago babaye amakuru babaye ariko uri igisubizo wowe ntabwo uri igisubizo iwawe gusa uri igisubizo mu rugo rwawe uri igisubizo muri Vancouver uri n'igisubizo mu matorero uri n'igisubizo mu baturanyi uri igisubizo ntukazuba ikigerage ntukazuba ijariwe hari abantu babaye amajariwe kwa musanga umuntu yabaye amajariwe kabisa kandi murabizi ijariwe uko rikuru ni Satani uri umunyu w'isi haleluya oh haleluya uri umunyu w'isi uri igisubizo cy'abandi hano mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 6 umunsi umwe Elisa ngo yigeze guhura n'abana b'abahanuzi bari kumwe ngo ahantu bari hari hato ngo baramubwira ngo hano hantu dutuye ngo ni hatoye ngo none ngo tugiye gutema ibiti mu kabande ngo tuze twiyubakira ahantu hagutse baramuga ngo ariko twajanye ngo aravuga ngo nta kibazo reka tujane ngo baramanukana ngo bagishika mu kabande ngo batema ibiti umwe ngo agitema atya gishoka yama itibuka mu mazi yamavuga ngo ye baba we ngo yishoka ngo itibutse mu ntaba epfo ngo ni yabandi ngo nari nanayitiriye ngo none ngo tugize kibazo yamamubwira ngo ngo humura ngo kubera kuko muri kumwe naje yari igisubizo cyawe yamubwira ngo muteme igiti kigufi ngo hanyuma ngo mugitiburire ngo ahandi ishoka yagize gute yamanukiye ico giti ngo carimo kimanuka ishoka nayo yagize gute izamuka kandi ni ibintu bitabaho tibibahishe nyintizireremba yabaye sakamatara ishenye biremereye cyane ishenye raremereye cyane ntiyopfa gutesa kandi si igiti yamanutseho bayitemeyeho ngo bizendifashe mu giti ngo bakizamuye oyaye yarababwiye gusa ngo ni mutiburi ngo kubera kuko ikibazo cari igiti ngo ni mutiburire ngo ico giti aho uko kimanuka ngo niko ishoka iguma kuzamuka ngo birabisikanye kujya ku imodoka imwe zitambuka indi gatambuka igiti ngo cyarimo kimanuka ishoka iri kuzamuka kubera ko bari kumwe n'umugabo ufite ibisubizo mu kanwa ke hari abantu batagira ibisubizo mu kanwa bagira ingorane gusa nzokwirukana nzokwereka tituzobana urimbwa wewe mu kanwa kawe nta bintu bizima kubera kugira ibifashe mu gitondo saa sita nimugoroba gusa muri wewe nurubaba umuzurubaba utandukanye na Elisa woshana na Elisa tiyoshana nawe wobana na Elisa tiyobana nawe akanwa kawe gafite piripiri mbuzi uraize piripiri mbuzi nabaga dashira ruhande gwe
wentuza udashoboye ntaza rugeza rurambika ku ruhande piripiri mbuzi wowe nugutwika gusa yarababwiye ngo nimuteme igiti ngo mukimanurire ngo harya ishoka yamanukiye ngo irahitiza kubera kuko bari kumwe n'umugabo utanga ibisubizo. Haleluya! Uri umugabo utanga igisubizo, uri umunyu, uri igisubizo. Uri igisubizo, uri igisubizo, uri igisubizo. Haleluya. Abakolosayi ibice 4:6. Abakolosayi papa cyangwa undi muntu wese uhabona, ibice 4:6. Hanyuma dusoza. Nari mfite ibintu byinshi nari kuvuga kuri iri jambo, ariko twubahe na gahunda nibyo byiza. Umurongo wa 6. Ijambo ry'abakirisitu, ijambo ry'abizera ngo rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana. Sico gusa, rigomba kuza risize umunyu kugira ngo ko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Duhe Imana icubahiro. Oh haleluya! Ijambo ryanyu ngo iteka, ngo ijambo ryanyu iteka ngo ribe risize umunyu ngo kugira ngo mubone uko musubiza umuntu wese. Ifatanye n'ubuntu bw'Imana ngo risize umunyu, risize uburyohe, uvuga neza. Nta muntu barabwira ngo rabura imboga wumve ko zaryoshe, bazakubwira ngo rabura ngo wumve ko umunyu wakoze. Ni uzukora. Nta muntu babwira ngo rabura imboga ngo wumve ko zaryoshe, kera bagiye kuzirya uko. Ariko bazavuga ngo umva ko umunyu wagize gute wakoze. Nico ntidukeneye ikindi kintu, dukeneye ko tumenya ko umunyu wakoze. Turashaka kumenya ko neza imboga zitakirura. Kujya imboga zose zirarura uhereye ku nyama, nizo zazirura. Aho kurya inyama zidafite umunyu, worya isogo zidafite umunyu. Kubona ubundi bazapfa gushira mu isogo ntiza, ubundi isogo neza zaziryoha batashize mu imboga zibishe kurya gusa kwisi ni inyama. Ikiza gituma tuzishobora kuriya tutari imbogo, tutari intare nakunye usataka uzo umunsi Yesu Kristo azashika muri wewe, niwo munsi uzoba umwana mwiza cyane, niwo munsi uzoryoha cyane. Kandi iyo Yesu yakugezemo uzuryohera umugore, ukaryohera abana, ukaryohera pasiteri, ukaryohera abadiyakoni, ukaryohera abaturanyi, ukaryoha ku kazi. Abantu bose baza bakumva uraryoshe. Ariko iyo umunyu utari muri wewe, urumururaza. Urumururaza. Umubirizi. Urumubirizi. Ukaragata. Urabuze ubukaragata, ntabwo uzi ubukaragata. Bagaza umuntu wagize ikibazo cy'inzoka, ubukaragata. Hari abantu benshi babaye ubukaragata kera tibakigira imbuto y'umwuka wera muri bo. Uri umunyu wese. Haleluya. Nagaza mbwira abantu ngo ninza ngino mukagira Imana nkabona uko nza muri Amerika na Canada, ngo nzobaje mwivuga butumwa. Ndi nashitse hano kumva mfite nkirari igifaranga. Uko se uko kera babaje mwivuga butumwa ko wageze nkirari igifaranga. Kwabantu koye umuntu yashitse hano nenda ngo kabona arashitse. Ngoma nzogukorera. Kuraba uri muko.
muri mukubona turi uri umunyu w'isi, uri igisubizo. Uzi ko nagasanurira igare kamange nampambwira w'igare ngo uzi Yesu, uramuzi Yesu w'i Nazareti, nsengera muri adepera, yavuga ngo nje ndi umuyisilamu nkama mutangiriraho, azarira kunura urusakera namubwiye narangije, ariko ubu nyine urimo kwamahurira indege ikagenda amasaha 5 ugasinzira ugashiramo ekuteri, warukururuka wagazu kandi wagazubwira Imana ngo nuzuzoza mu ivuga butumwa. Ku kazi ntuzubwiriza, mu ndege ntuzubwiriza, muri tren nta muntu urabwiriza, ku rusengero uri gacerehwa, aho ntimuzamutanga n'amaturo, nzamona hano bataza batura. Ni wanyu hose ni kandi se hano nyine Vancouver, Edmonton, Toronto, iriya hose nagemba ngo batwama dusenga ngo papa iri iwacu muri Afrika ntibishoboka, tuzadutura nka kabiri materaniramo. Mu gitondo hagomba kuba amaturo 3 atandukanye ibiseke. Ariko ndi mukubona mwebwe sinzi ikibazo gihari. Reka nkubwire, bwira mugenzi wa mwicanye ngo uri umunyu w'isi. Haleluya! Umudugudu tusha awezi tushobora kwihisha tibishoboka. Ufite imbuto ya sogokuru naso. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nk'uko kurimo ngo wabanje kuba muri nyogokuru Onike no muri nyoko Lois, ngo uwo mwuka ngo nawe ni ukurimo. Dufite imyuka ya karande tidushobora kwihisha. Mugende mube igisubizo cy'ikibazo dufite. Ikibazo dufite si cy'amafaranga, ikibazo dufite si cy'intambara, dufite ikibazo cy'ubutumwa bwiza. Pastor yabivuze, intambara tuba tubona ziba muri Kongo ntabwo ari zo kudukura ku butaka, nta muntu wadukura ku butaka, ni itorero yari higwa gusa. Umuntu arimo kwamagira ucyakamareba mu bageni mu bakobwa bose na ucyagareba akaze bakamamubura, yagira cyakamabona igihungu cy'ibitamo ngo yone kunza n'amajigo n'ubwana kangate ngo yonkunza. Tumva ko itorero rifite problem, ikanisa ryagize ingorane, nicyo ryatewe Kongo tiragategwa aho guhatewe. Kandi hari umugabo umwe wigeze kuvuga, sinzi abantu bagwanye na rugora bavuga ngo barakubitanye ngo baragwana ngo hapfe kanisa. Ndabara zigeze kuba ni bari 2001 na 2003. Hari umugabo witwa Karuci yaravuze ngo aba bantu bararwanye ngo ariko hapfuye kanisa. Uzi ko abantu baza bagwana hakaba intambara, kumbe Satani afite target yikanisa. Kujya nubona umugabo n'umugore barakoroganya tukazura ngo nikindi nuguca mu kanisa. Ikanisa ntiriza ricikamwe pastor atandukanye n'uyu hoyaye nukubushanya gusumwa kagendo ndakagendo ku ikanisa ntibajyacitsemo. Ikanisa riza ricikamwe umugore atandukanye n'umugabo, muzanga mutangaza ko ikanisa ryacitsemo bana ba pastor. Aha pastor umwe abaye umunyantege ngunda akaba umunyamwuka, kuko umunyantege nkenda agomba kubana n'umunyamwuka, umunyamutege nkagomba kugenda cyangwa akagumamo takiyoso, cyangwa umunyamwuka akagenda agasiga umunyantege nke. Byose birashoboka. Ari gataza mwihangana akavuga ati intege nke zose no zihangana reka nigendere. Ariko umunsi muzobona umugabo n'umugore baratandukanye, ibyo ganti bisango wowe mu gaca mu ntege uko bameze kose ni kanisa, kuko ni foroma ry'Imana. Bafite abantu bafite abapangayi batibutse muri bo babana bataza aho batavuye mu bushake bwabo. Abo nyine abo nibima. Umugabo umwe yaravuze ngo nushaka ngo mu bantu uzubaha bose, ngo uzubaha umuntu, ngo uzubaha umwana muto, mu bantu bose uzawubaha uzozubaha waze nushika ku mwana muto. Nzabona abakobwa bino ngiyo agiye kwambika fiancé urupeta ngo azapfuka, tiyagira umukobwa munyamurengo uzopfukamira umuntu ngo agiye kumwambika urupeta. Rero n'abahungu ngo azapfuka, nitubona umuhungu umunyamurenge apfukamiye umukobwa kamubona gutya kamubona, jewe sinzirirwa mvuga ngo turaja mu mwuka, nzomubwira ngo sha ufite abadayimoni cyangwa tugukubita kuraramya Satani ku manywa tibaza apfukamira umuntu. Uzugira ngo niki cyatumye Moridekayi yanze gupfukamira Haman, takindi
kindi cyashaba iyo ufukame Bibiliya ivuga ngo nta wundi muntu wo gupfukamirwa ngo uretse Imana. Haleluya. Tugomba gupfukamira umuntu. Hara n'umuntu nafata umuntu ngo apfukama tugapfukame uzomureka kurasa uzomubwira ngo uzazamura amaboko gusuka ati hakindufi ariko ko ngo apfukame egutese ahubwo gupfukama wojyamo kugira ngo ahebeka ko wamwubasha nimba cyashaka ikintu cyitwa amavi uzugitinya iyo natinze. Bibiliya ivuga ngo indimi zose ngo zuzovuga umwami. Uwo mwami Imana ngo yahaye izina ritandi mazina yose ngo amavi yose ngo yo mwisi ngo azagira gute hanyuma nawe upfukamira umukobwa kandi mufite kuzona atandukana teka sareke bene ibyo bintu. Haleluya. Icyo turi umunyu w'isi. Ikanisa irigo rwagize ikibazo ikanisa riba ryacitsemo icyo ni ikibazo rume. Reka dusozereze muri Yobu 6 umurongo wa 6 n'umurongo umwe gusa urimo question mark. Natangaye umunyu uzi kuri mwitangiri mu bitabo bya Mose ukaba mu bitabo by'abahanuzi ukongera ukaba no mu bitabo by'intumwa. Soma twumva. Ikidafite naho ngaho mbese ikidafite uburyohe cyabasha se kuribwa badashizeho umunyu. Yamagira question mark ngo ntibishoboka. Umuti ni ugushira mu umuntu. Kintu cyose kidafite uburyohe umuti ni ugushira mu umuntu. Itorero rikeneye umuntu. Aba bazungu b'abanyamerika n'abanyakanada bose bavuye mu ikanisa hasigara abakecuru n'abasaza. Nta kindi babuze n'umunyu. Uzi ko hari umusaza umwe dutubana hariya Ottawa uyu wantumiye wanzanye. Uzi ko yambwiye ngo mwifungo ko ducenginga music kanisa ryabo ngo ryarakonje imeze nko muri frigo. Noneho bafite ibidari bafite ibintu bimereka byo kwa Gaturika ari ibintu by'ibiraka biba hariya bazakora ku kidari kimwe c'imbaho gutya bakora mu kikano wow hari ibintu by'amagira indirimbo zose zaziza mu majwi mu bikuta. Noneho babazanye dukaratasi umuntu wese afite akiwe ku meza abakristo gatandatu no gusoma ibyo bazaririmba no gusoma ibidari bihagira gute bivuga. Ariko ngo yagera muri aya makanisa yacu babaririmbamo indirimbo bene bafite worship team bakabona ibyuzuyemo abantu ngo yuzuyemo abahungu n'abakobwa ngibo ngo nta musore baheruka yamavuga ngo tugomba gucenginga music. Turavuga ati mwaratinze mufite integeke murafata ibidari byo muri 60 mugume mubizana ubunyine senti yaraje murarwaye ibidari byo mubisika. Umusaza umwe ari mu nguna acurange muzana urupapuro ngo nta muntu uhagarika umuntu wese asomeraho yicaye. Ni mudacuranga bazoja muri club baje kuzinirayo. Rero namambwira muze muri umunyu w'isi ntabwo muryoheye abantu bose ngisa imwe bakavuga ngo basenze kajya kwagiye gutivu uzingana baza bativu uzahagarara inyuma y'inzu ukamubwira uko ukamushabura utitaye ku kindi tukamugaruka kugira ngo cyamwa mutaricara bataroha baririmba ngo ame akamagira uko umusaraba muje hariya mwikaho niho baza batinda neza. Usarire gikaho iri haruguru iwacu yari y'abasaza n'abantu bataza bahinga. Hano ni y'abakozi b'Imana batuzuye umwuka ndagira ngo kuko bikoza mbo nose ko abantu bose bazama bikoza mu ikanisa iminota 2 indi minota yose mwikaho yari gikaho kuntizica abantu mukama muhatindaga muri karagasare mugatinda yewe narondogoye. Haleluya. Soma Abalewi ibice 2 umurongo wa 13. Ndashoje. Abalewi ibice 2 umurongo wa 13. Ariko yeme muri umunyu w'isi.
Abalewi 2:13 haravuga ngo ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu. Aha. Ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu. Ntibishoboka. Hari abantu uzusanga bafite ibibazo n'abantu, afite ibibazo n'umugore yakoroganye n'abatuye, afite amanyanga y'abagore n'abakobwa azayirukaho, ariko agatura bita. Bibiri zivuga gute? Izivuga ngo umuntu ngo naje gutura ng'itura ngo akibuka ko ngo ari umuntu bafite ico bapfa, ngo azabanze yamafata amafaranga y'abasubize mu mufuka, ngo yama anyonyera hajya yice kandi abazungu bantu bagira uburyarya, yamashika ngo amwegera mu bwira ati mbabarira, naringize gahunda yo gutura ariko nibutse ko ikiza kibanziriza ituro ari umunyu, mbabarira. Namara kukubabarira ngo wamugenda utura ituro, ngo iryo turo ryawe rizaba nk'ibyo urya mugore. Yesu yabonye ngo watanze ituro ridasanzwe. Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Abalewi ngo ituro ryose ngo riherekereshwe iki? Umunyu. Bene data nshuti bavandimwe, imirimo mwene data yavuze ijane no gukiranuka, ijane no kwizera, ijane n'uburyohe bwo muri Kristo Yesu. Imana izaduha umugisha muri bike twakoze, ariko tubikoranye wo Kristo no gukiranuka. Imana ibampere umugisha. Murakoze cyane. Amen.